bathi angikushaya ngathi mina hayi okay angithi yes Amos vele imali kimi wayifaka aza ngangayingena Efaka imali yokuthi ushaye mina. wakwenza vele lokho akaze ngingene futhi indaba lotho ngoba mina kwaqala ngacela ngathi mina noma ngabe umnyama kunjani ayikho into engiyoyenza kuwe yabo Ngiyakuzwa kabe yami. mina ngisho egoli mina kade ngifike egoli ngibone egoli akaze ngikhulume ngisho nanawe ngoba manje bese ngumuntu omubi kuwe ngendlela eseqhatha ngayo abantu kodwa-ke kulungile-ke kwalomfana uma ukuthi usekimi uzayibonela yena mina angizukukhuluma kakhulu Hey yena nje Mthembu. yena nje uma uthi useqondene nami nje hayi uzayibonela uzayibonela Phela wena into akuqondele wena ngisho wathatha imali wena wathatha u-19.5 kuthiwa ozokushaya. ngawuthatha vele azikona Awusangiphi no-500 ke futhi kulo 19.5. awu kanjani futhi ngoba phela wena angithi wena wangibloka kuthiwa mina ngalokhuzana ngahambisa i-voice note Hey nkabi yami. yabo Hey bafowethu. nakhona futhi lowo voice note ngangiyinikeza umuntu engangimethemba umuntu asasilokhu sihamba nayo yonke lento lena wayidlulisa kuThabani ngendlela ayidlulisa kuyo kuThabani ngendlela enza ngayo ngingakwazi konke lokhu kuwumuntu engimethemba cha Amos imali wayifaka impela ngifuna ukuqamba ngayidla futhi ayikho mina imali engizoyikhokha Ay. Manje manje wayethi uzokushayela phi? hayi yabona nje mfowethu nje kahle kahle Manje lento lena wekuthelela. yebo Manje ngesingabo nje bona bacabanga ukuthi ngilula ngaleyo ndlela nje impela ukuthi bengavele bethenge inkabi ukuthi ayizonquma mina. hayi Hey. mina mfowethu mina angithi njengamanje usekuxutshwa indaba u-Amos kahle kahle ulixoki Eh. usexuba indaba Amos sekhulunywa indaba engekho kuthiwa ngangekuzikode egoli ngithunywe kuzikode aza ngithunywe mina egoli mina uyazi yena Amos uyalazi iqiniso kodwa-ke nalomngani wakhe lona asehlangene naye kulungile Ubani nangikhulumi nomngani kakhulu wakhe manje? uThabani phela ngithi uhlangane noThabani Hey. Hey wethu kwethu asilula. Uyasibona isihamba nje asilula bafana bakithi. Hey asilula. Hayi asilula bafowethu. Hayi akaqhubeka ayithenge inkabi. Let's go ahead. Yabo. hayi mina nje ngeke ngiphendule lutho yena kayenza ngale ndlela yenza ngayo ngikhuluma kakhulu mina uzayibonela yena Bala bengiforwardela nje abalokuzana. Ama-screenshot ukuthi ukhuluma utheni. Hayi. eh Hayi. hayi mina ozikode mina angikhulumi kakhulu ngoba yena esekimi esekhetha ukuthi ebekimi nje angikhulumi mina kakhulu yena ngithi manje yena uthi angithi yena uthi wazi idumbe ey'phansi angithi yena uthi wazi yena idumbe ey'phansi angisho yena uthi wazi idumbe ey'phansi ngama ngisho Hey madoda. Ay. Yabona indaba yakho noThabani. Hayi. hayi mina angikhulumi mina kakhulu futhi ngizayithulela ngizayithulela Kodwa manje mfowethu wakunikeza u-Amos u-19.5 futhi uzongishaya mfowethu. Awusakunikezi ne-1,000 ke nje mfowethu. Ngihamba nje ungibuke mfowethu. wawungasatholakala usublockile hayi mina-ke ukhona umuntu ongakuthumela ukuthi hambe ubulala umuntu o-19.5 mina nje uma ungisanganela imali ngiyadliwa kanjani
Hey, Mina la imali bantu ngiyayazi la, ukuthi ivela hayi, kanjani. hayi, simfisela ikahle uAmosi mfowethu. Eyi, hayi hayi kodwa Njengamanje inkinga ngilula. njengamanje usebuya kimi. Uyangixaka, ngiyaxakeka mina ngoba kade kuhlanganisa ukubulala intombi kaThabana. Bekwenzakalani? Angithi wena kuthiwa kade ufuna ubulala intombi kaThabana ngisho. Bengibhedela nje ngihlangana nento zokubulala mina. Hey, mina mfowethu ngiyayelaphela kulapha abantu mina mfowethu. Iy'ndaba zokubulala mina mfowethu. Eyi, aphuma kudala yonto leyo. Eyi, hhayi, balobe ngithumelela nje. Ubani? Ngithi balobe ngithumelela nje. Awungihlakalaphi mina nokubulala abantu mina nje mfowethu. Hhayi, Awu, uThabane noyise abaqhubeke bayenze lento ngoba kunjenje uyise. Futhi hayi mina uzikodwa yabona balamba uyabona kabuhlungu. uyabona ngoba esethi into Bake bangifonela noyise nini buthaka naku uThabane elokhuza la engishaya la. Yabona ukuthi eyi eh. ngibulawa indlala lezi zinto lezi. Bathi akufake noma u-2000 ngithoba inhliziyo kaThabani. Ngithi hayi akunawo u-2000. Bathi noma i-1000 ke zikode. Hayi mina nje ngoba esethi into emina nje awuzobona uzobona uzobona ngizoncamela ukuba liphara laseGoli uzobona hayi mina Ah, suka. Hayi bafowethu ngizoncamela anini ukuthi iziphi zenu bafowethu. Hayi kodwa hayi mabethi bosha mina eyi bafowethu eyi mina akukolula manje eyi akukolula. mina zikodwa mina afunga We- we- ngacela ngathi Wena Buthelezweni uyaxaka wena umuthi buwuthatha la kimi wena uyangazi, ngisizakala futhi kuwe you know me. ngisizakala futhi kuwe Yabona manje eyi bayi bafowethu eyi hayi le eyi bafowethu eyi hhayi abake bazame hhayi abazame. hayi yazi lo amasizane yazi ngangakuthembi uma ukhuluma kanjeyana ngo-Amos kodwa sengiyabona Kahle ukuthi ikhanda lakhe Amos, alisebenzi Amos uyinyoka yeyi inyoko Amos ngimxoxeleke mina naloya muntu loyana mfethu na eh. nangu nje nangu engifonela ngapha ngazi into engifonelela yona ukuthi yini Hhayi awumanzi. yazi lo jita lona kade efuna ukuthi ngizomgada usethi manje useyashintsha usethi nguye umuntu wathi ngizomgada eCape Town efuna ungibhukela iflight ngathi mina hayi akake ngilokhu ngimisa nje Mhm. ngilokhu ngimisa nje Mhm. engifa 5 kodwa manje usethi usezokhuluma lento ayikhulumayo Hhayi abaqhubeke batrende hayi ngoba phela yonke lento ukutrenda hayi nokuphakamisa mina uyise. hayi mina uzobona mina edeni kani mina uzobona nje kahle yabona nje mina nje akazange Awu ngithume mana uthini u-Amos uthi uphuma ekhaya. uthini U-Amos uthini uthi uphuma ekhaya yena. uthi ngani awukade ungasizwa isitori ukuthi wafika eNewcastle Amos bafowethu Uthi wafika eNewcastle ezokwenzani. angazi mina ubekhuluma nje lento beyikhuluma mina bengaboni ukuthi bekuvulula sengibona nje manje yazi bengaboni ngempela Eyi yazi hayi lapha hhayi kodwa-ke kodwa-ke mina ngithi abake baqhubeka hhayi baqhubeke sibanikeza i-go ahead. mm. Ya baqhubeke.